Kaseng penkajat thamai banajat no syaukupa yak balatip kum kaseng khong rempai thamai lengba kinoi lam kilong ba kapor menta kalade ban punur long no banajat no syaukupa hak jingi kendu bat kilat pathai kubor hanong ba selong hak khatlai dire kujumang hajar arpulai haba ajingkran kilapan sngo ba ban ajat syaukupa kalade kapor namar ka jingkla ban ne ya ka deiriti ka bor ikhtiar ukpa namar udi sumbai ong ba tebor khong ji umri presiden jong ka seng khong rempai thamai Shushu long ru baga seng kadon kamban pensung tu lengba ke jingya thir bat ke jingya tai hak bai dei bat ke jing ai jat kpa khnang bagi pajba kin su thu ba ke jingya dekur na ka ba ai jat chau kpa ka dei da ke jingya dei snam bat usembai ban penne ya ke ris nchar ban penne ru ya ke jing pendu ya ke hok jong senrang hakaji kran bat kelat pathai kubor hadin balawai ke jing yelang ke baju penlong sisin cisnem jong ke seng khong rempai thamai uba khong ji ulai thu ru ba ke seng kendang penlong ya ke jingwat benia ka bai dei bat ka khayi ke peteng ha ka bala syam bahadu prapo nak sispa nagidong syung dukan hayodu ka balong ka yo kentang jong ukun kasi kide ki barjela te hang ni ka balong ka kini ki orphanage hadu mata ki bala register kidon palat ya san potli hak kasih jantia tamu tang ki kasih mo kini ki register ki bompat register li ki dong bun ba kini ki registered orphans ki kithai ki don sans pa pra bat ki sindang don sos pa pula tiga ba lenga ka poi menungkong ba ladagi ong ba kari kasih kari kita kari tibru tiblai mo kari unyi kong kari ka kentang yang ka dustur ka kerpang ni ka bangim lapsu ngani tika silong tang ka kantin ham saya kam don e ru bisi sayang ta kam kerpang hanu nomor beli balada dari ka kerpang gimla dadan hadu kan net ligi orphanage body kasih jentia sei kita gikur sei kita gikni saya kita ni mama lagi berpet lagi kisik lagi persa para gila jom saya kita lagi khadu ki balum ki balang lagi bahing pasam lagi persa saya kita boleh hadukan gini spa gini register ki on register lena ya kan so geja aja tila lagi ong ba kata ka dustur juga ka kerpang tinggal ong kamri ka kerpang lagi ka balang krang kini gi das data and statistics kendi magalong gaban kram but ki old age home ki bon hangni ki old age home gidan kabara registered katkum ga jingwat jungi registered old age home in the district of Khasi and Janta and Ribhoi district kidan tangar tali kawai ga mercy home but kawai ga kripa Victoria Henry ki old age home ki bar penyak commission kim dulu ni nomor kim register babun ba old age home ke yeng ke beri ye ki temen ki balasa e no ti hang ni ki don kumbalai pusau kat kum ketika register ki don lai pusau ki thai ki don athun riu ki sindang ki don tangkra ti ladang ngingi ong ba kadai kata ka ri tibru tiblai tip ko tip kha mo tibalik nang dong gini ki kimi department jungi barang sa ino akakur ki basa iya ki kon ijat gini jungi ide barang rep ki batang kandiat in kan ga population jungi ki khasi jantiang idon tang khalai lang idon tindrai gini ki case jungi old age home ki case jungi orphans balai ki rohe ro Tena tak ada ni nak seng ni ko akan percaya kendiat halor gini gigi baro ki bedai bat kini gi social defects ki jomi ki ba baro hi ki justify ba ke dustur jui kalai ga dustur ga kerpang ba kentang tes kawai ga ba kongsan kalong ba jingkli jogi babon ki ba kali ba andangila penyak jangan san berkhat ni dah ni ka san berkhat aja kipah ya omong tikunu pindia ting kunu pindia kam menta yagi mama pin kam kumnu yagi kini pin kam kumnu yagi pakna pin kam kumnu atau yagi mikha ngin kam mikha biang ne ngin kam yagi mi ngin kam kumnu
Tikana borok kini borok gijing ting. Kini borok gijing kam mo kasulong tangha ka kerteng. Ti kini gijing kam kini gijing ting kan long bikumju. Kanum ya fer hang nono. Ya kimikha ngi nong bi kimikha. Iki kimina no kimina iki kini nong bi kini. Iki pakna nong bi pakna. Kanum dan kanum no gijing fer ta. Ladangi ora ya ta gijing fer, ha gijing ting. Ha kan ke sanjur ko ba phama gijing jai pa. Kan ora buon ki confusion, ki contradiction. Nak kadau kan ke jingting hi kamlong primary. Kan ke jingting kalong tang ka kenja address ke bengi address. Ni address ki mikha, ni address ki mikha. Ni mi e ni nong mi e. Ni pakhna ni pakhna. Ye ki kini ki mama ni nong ki kini mama. Te kabubut ye kini ngilai keran ngilai thir bah. Kapoi sakata ka jingong ba ladangi penya dengan ke dustur aja kepa atau kanu marra mo ke jingklumar atau kamara ke jingklumar ke songka soman atau kamara ke jingklumar mo kabanora ai sakata ka sang ke begiong te nakaliang jongi ke SRT nilabun teligi komiti mengilai song halor kani subjek ka ong kasang te kani subjek ka ba jeliu Hendrai ke jeliu lada nimyo yang kata result dan kata outcome dan kata solution ke balong silanti ke bagai di nomor ba ni anda gelasin ya kan dikasan berkat aja kepa ngimsim tang nak awai kalian lani ngimsim tang nak kalian juga kemina ngimsim tang kalian juga kepa Hendrai ya ka song khasong man hi ngipen song dor ngipen song nongrim na baro arliang na kepa bat nak kami gibu berhenti ya kini dah kata ke bangi kan ke generation kamut lai generation lai patek lai hadu sau patek mar ha jing sokha choman hau khasi ngba pi pej menca kam jodan kanu kata limitation ke bangi ba hadu kanu patek hila bani songkha bat ki kur gi kha gi lejong bat ki kur gi lejong bat hadu kanu patek kan lai kata ke jing songkha parakur kam don limitation kam don limit kalau endless but kajingnya tak kur apa dengan khasi kan pai katuru kam don kanu kata limitation nomor bateng teng isu ya wara kan subjek lalu isu tingkur tang nak gerteng timenta ulung do ubanang tena po amlaren lalu ikendu ya kalung do bakanang tena po napo bernihat kabum don kanu no kajingnya dai tigim la banong bangim la bani song khatang namar mengide ke juk spelling hendai ingin hap khain jak snam ingin hap khain jak pateng nakaliang juk kumi bat nakaliang juk pah ti nakaliang jungi menta nginang streamline ni kene nginang penbet ni kene ni ngilat segini gi disabilities kini gi disability homes kini gi yeng ki ba ri ki khon anna gila labon teli ngikli yaki ngi namu thai ba kat kan ni kesnam ngila ya matala sapos nam ka bangila aja kipakat ni yo le si ka dei sisa mo kata ka jing ong ba yo mi kon anna ti ben substantiate dia kata ben justify tinggi hablai on the ground ben pet ben tip sisa yo gidon ti anda ngila si tu gi si tu gi mo tu gi home disability mo tu di kitu institution hang tu kibopol institution skidon sani sasor kidan sano kandang ru habang ipai gitu ki kena ki kelung iba anda ipai ngoyo ki di iba jak pasi sapi begini kita timap kausi umdon baro ki baka anda ki bakelut ki bamarla ba ki iba jak ni habang tapin ongom no kasang gejongi na kasang gelenti jong ini kasang gelenti jong ki tiya kali phila ben watching tip bro amne bangi isu kran dari gizing sisa ko babaro hi ki bangi la ada kispangut ki bangi la ada watching tip but kadon ka statistics handingan sapani hi mata ba kini gi absyaman
ka data ke bangiyo nakakasi jan dia Disability Association kabalung ba kanika unregistered mo nado kisna menshwa census 2011 hadu 2017 ikhon gi banna that means PWD young people with disability kidon hadu 1,000 lai spa khat nyum kanika data naka po kan PWD dan people with disability naka Meghalaya state kidon hadu 1,000 lai spa khat nyum kita kadi unregistered tika registered pat kadai khandri hajar tam nadu kesnam arja khatra hadu manta tina padang kini ngila wajib tim bayo lek si odon ki ba ajak ki pahang ni temamla tika balungo kolong ba ka implication nani ka consequences ka bami na kata kajing ajak ki pa pleng company idak ya kata kasang hang doang dulu adu Hendrei company idak ban ba kini baro ki 1,000 lai sepakan dia unregistered but kini ki 100,000 tam ki balang register ki di baro ki outcome dan ki ki consequences ki bami ina kali ke dustu ke bari tinata sakawai menginang seng amnei bang isu syong perhat tang daga niga jing start beriu jongi Henry ngidon daga data and daga statistics and research committee kaba ngiku aban justify ngiku aban substantiate daga argument jongi lengbagi ni jing wat jing tip jongi tekani muta laya la asis nam muta te kini kan long just the tip of the iceberg kini jing wat jongi barkan timanta ngidang datang bomba arpusan 4% yakini kijing wat dikit jungi lembaga ni statistics and research committee tikini ki topic of research kalong halor ki orphans dan ki ki khon ki basha ki khon la yap ki make pa halor ka child abuse nata halor ki old age home halor ka disability people with disability nata halor ki divorce cases nata halor ki school dropouts nata halor ka economic te kibun ba nata bade kidon ka denga male mortality rate mila ngidang yale amta wa balai sunan kasi uyak ploy balai ka lifespan jo kusan kasi ka average u ka detang 100% do samposnan balik average ng ukam kiyo tiki ay kini ki outcome ki bagi ngiyo inang ne kalong ba in happen diagnose ya kan ka social factor jongi balai ba kan dukan kasi indoi ki bobon bagi ti hangni ru isu ba ka economic activity kanum long ba saiso kanum long successful lomda kirang ba hi ki simti tinggi nak kalian juga sengkong rupai temai ni banjur bagi ni ba kanunu ka kam business activity hi wangi le nang smart kadi benhiar pateng bagi ki konsentra kat bala tikumba ki benhiar pateng ke jaj segi konsen segi khori ti kumta ru benhiar pateng kham tam bi kam khai pateng ki konsentra ti khangya to sa sisian gi wan pat sakali ka subject ka bangi keren saphang kata ka equality mo hoy hagani ka juk menta pinpet gibon gi baong ba lani long gi baong ba ngin le kat bala ben penne igiriti gi dostor jong kasi ngin le kat bala ben perking ngin le kat bala ben te rakam mo bagi penne igiriti dostor ka kerpang hendai kan kerpang susanu ladangi ngi khanya kas ya songkha soman kasi naru mensualai ukhasi le te usunran khasi le umdei hir bensong thaging lok u ngi utang songkha usongkha wadrei bensulet
tang kapor mit menlek penkha dang setiap harga bumi ulah nyos yengkor usendang kasih la define u utau usendang ubasong yengkor umni basong yenglo te suki boski adalah lawan gajing syai lawan gajing star khamtam lawan ganiam kesta lawan gajing penitho songkurim haba ong kawai ado mo one flesh one blood te katu gawara ya kata shift hindia bosenang kasih musyal kumbau julai siaka yeng lok tang ucpan kha mentau ba alik men salang no ba malah hikayu ta kat kum gaji ka ju krista te suki kani galik kala long customary no hangi borkhai Hindi lang ngi ong ba ngin bat reden di kita kriti dustur bo masya tang hadung tahu sundang kasih umli suku men sa lok sa kurbe yeng lok litang damit pun kha stong tinata kadau ngi ong ba hang ni kadang ka flow kadang ka defect pim la bon ong ba pim bat namar ba kidong ki dustur ke ba pipi ong mata oh kat kum ka jingwan jo ka por ngi accept te balai pat ya kani jing persang jugi pat di persa mata wa di ka rule jugi kin thairu apo ki dor basno mensuali tang ben don hajan jo ka dor baru kim ju sai ki thai ki ong bakalong disrespectful ya ka dor bar la da gidon ki thai isngap kiran yu girang ba be ki si dekat banang ya ka por pat kini gilong kami jongi kilanang wan ski dor bar kilanang sngap kilanang participate padahal ba nila ai ru yaki ka rule bagin sim kum ki office bearer professional berhak ti hadu matalai kan ka kenti lai ba lai ba matalai ki senglong me mau ki women's organization ki demand ba de ben sya yaki kentai ben sya ben jet ang basong ki kentai ti sanu ta kriti ki dostur ya kan if he accept ba ki piong ba kadai ka kung ka change ka kung ka por tinre mangirung niya ya kata kalenti bangi ong ba adai ka por tilada p accept ya kata ite boleh be discriminate ba ni kadi gundan ka balance kan nata kadau ye kiriti ke dusturi kumbangi ni syam kiriti ke dustur kimdai kiriti ke dustur ki bolong permanent namari kiriti dustur la thau nam tau beriu ti amyo beriu nam ta kiriti ke dustur nata kadau kat ka constitution juga India ru nakapor kawan ka amendment kendian saja ne tai because kat kum ka julong kapor kat kum jing dawa kapor kat kum ka relevance jong to kapor tinata kadau ngiru niya ilti bat isu thu ba de lengba kan ilti jong sungkong ro betmai ka bangi menta ni la wat ye ki solution le baro kalian lahir sabateng ka song khasoman kamot kalalong ko bakoy la ragi sim tek pa tingirum dei bong bangin klat ang gajat jong kami jong imay mo ngin kan mau la ragi song kha ki khon ki ti jongi ngin sim ngin khan kanu pateng itu iwan nak tu kur kanu pateng ipa iwan nak tu kur but ngin design your family tree boro hi hagini bana gin wan ngin sanang penjana ya kani te kum kalau menta pinpet ha hababun kini kisno ki thau ki bana do ndai thai laispa sauspa sna mensua isno ki barin hadu mataru gidan isno ki basa jengah isno barin nyedan tang lai saukur inju pula dia kata lai saukur mereka jeng songkha naju tiba dia kata kam songsang histung nomor 4 bonsin kumbangi gidan kisno lagi badan tang kuntai tang kumala saukur Hendrai ka repeat mentagi song usong uni undong rum song bak thaba titang ha generation ka baar tekani ka thaba ka bayo khun ki thaba kitu gila song khab yang yo uni ukur jong pa hari generation ka baar mungkin khanya kalian pa tika song sang na pej ba ka khamjur hang to ki haba miak hen nakasnam du pa nomor kumba kalong ka genetic science mabiati berkhoi dan 700 lagi chromosomes XY chromosomes
Hakaba ngidan mar pula ki kentai bagi sinrang te habangia khen jak songkha songman nginda simtang ya ka naga lain juga kromjom jak kentai ladangim sim naga liang juk pa nuni liang sinrang tambut hangta gin ka songsang te na takadau ilai perkhat bai gini ilai puson ba te kalong ke ka ba songsi benong ba mo ba ngi hakni ka dustur mata ka ba kalong ke balengor bahkan ke dustur ka ba ngiabut mata dustur aja kemi ni bakam judan sang ne kasang kadon bah ni te kuma kalong mata ka example ngan su anoi fi mo menta usinrang kasi udon kabut kadon ko example kan fi usinrang kasi bajunya truk naru dapo clear ya truk doyong sadu sebernihan te gajayu uni usinrang uyok khon sandrung kilo hagne ke jinyal ki jumu uyolok sandrung no tigi khon nang taro ki bun ki bami na uju sumbai te hakabi ka por kini pat nakaliang jong ki kimi kiklat noi ka tuga sumba ju pa kiklat noi ka to kor pa kini ki khon ki songkha directly teng wat ye khon jong tu pa bom suaru habom tip ko tip jan habom ya khen nakaliang pa kisong ban hangta gen kon kasam hendri mengipat hakane sanjur jongi sanjur aja pa lada usunrang kasi wi olok sau sangudru lada simjan pa ba ar khagin nong bi gajo gajan lada udiulung do bo songkha ga ya kanong khlau songkha ga khongwel u songkha mo ye ginong rum songkha kaleng kaleng ru ki khungi bomi nang to lada aja pa kamut kinong bi sisur bagi zat pa kamut lada ge kandu hang no bantaru kamut hakawi sigin dia tibba oh gidi zat subu zat nong khlau zat nong te hang ta bila ban tres ken bila ban tres kumbangi tres ngin usumbai bila ban tres ken oh plan hakawi sigin tibba gidi si parah te na takadau kalong ke berengkam yengi bingin khen kabalong no marsiten ngin khain lang ban mi ban ngin khain lang ban pa tinah ta kadau habangi bisar gede aban ngi snap ya kajing ke thok jegi ong balada pia songkha lada pia penkelai gede gajaj pa kan mi pun gi mo kita gi khon anna mo gi khon gi bedeko gi khon gi bamatla ki bubun jal tinrai ngi pat katum ka jingsam jungi gi jinglap jungi mar omne bangi isu keren labla omne isu keren tangon tamun de pelkom habangi ngi pensong nong rem kani ba ong habangi pensong nong rem ya kani kebenta ke baki ong ba ladangi song ladangi i penwandur kani ka san berkat aja ke pa ladangi aja no supa kinmi kita ki hon anna kapelong sunrang bulong anong bulong irresponsible kapelong sunrang baun ketua dead rate jong sunrang kebun gai uyap ada desperation lani kajing di dikidi borkhoi habangi kelum lang ngilap lembaga ni gijing wa bisu te khndiat kon phai sakali ka child abuse ka record ka bangilap nagani ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kabala ID chairperson ikong Yaman Sim kini ki record ng child abuse ngan chupuli kindiat yung kumni it is sad that this is happening in a matrilineal society like ours because the very society and the same clan that is supposed to be the shield is weakening. The fences are collapsing. CM said, adding that there have been a rise in cases of minor girls and boys being raped by their maternal uncles, siblings, and sometimes even biological father. Tiang ni kipni tangga maternal uncle, siblings, Henry ki company stepfather pa. Namar ki pun ki child abuse ki bawan nak chat nabi stepfather leni ki panak dia. But gini ki case they all in record. Te ngidang ile kat balak belum benang gini.
baru si jaga tama kadai it's a very time consuming, very tedious job inang ila ya kata te kai ka jong kani mata a weakening shield ba kat kata ka material society ke bangi yong mo kadai ka kari jong niu kong bopet basumar ubada ya kakur gajat damu ukla ulong predator dan ulong unong lek kamboman halor ki persa halor ki kon ki persa jong pabali kali jahadu kan ni bat habangi wat e kani jing ya ka jing sisa ngilap ba bon sin ni gilong yeng ki bom dan chu pa bon sin gini long yeng ki gilong yeng la ukpa ulayap ne ulap het ti kani ka percentage kalau mo bakat kum kajing wat jungi nakasis pa kum nuru nyok san yeng kidi yeng di papat bapra kidi yeng bom dal chuk pa na ta kadaw the rise of cases lare ke kiu jungi ki cases of child abuse, child molestation kadai na kadaw ba umdan ukpa ha kayeng kisim advantage ke system ti kita ginong ya dai ka system ru kidi maki predator na kidi maki mo kinong le bomang ti kalong ke basosi ti ka kasong rupai tama hang ni giwan chamat bangin solve ke problem